Assalamu alaikum. Mən Diyarayman. Mən bütün dünyaya quvacılıq deməkçiməm. Tağam yarmamət, Nevrakamlar Abu Bekri, yəni Yusufcan və dədisi İsmail Qaraci bu bizdən ayrılıqı 4 kişini 2016-cı ilin axırda Xitayının lagerə əkətkən. Bizdə hazırlıqca heç qandaq xəbərləri yox. Bunlar bilən 5 milyona yaxın Uyğur müsəlmanlarını sən lagerə solavətdin. Bunların günahları nimə? Bizə cavab ver faşist Xitay. Hej, jag heter Diora Imam och jag vill förmedla till hela världen att min farbror Yermamet, mina 2 kusiner Abu Bekri, Yusufjan och hans far Ismail Qaraji blev inlåsta i det kinesiska fängelset i slutet av 2016. Sedan dess har vi inte hört ett dugg från dem. Tillsammans med dem har det fängslats nära 5 miljoner uigurer, oskyldiga muslimer i det hemska koncentrationsläger. Vad har de gjort för att förtjäna detta? Svara oss nu, Kina. Hey, my name is Imam, and I want to convey to the whole world that my uncle Yermamet, my 2 cousins Abu Bekri, Yusufjan, and his father Ismail Qaraji were taken away to those Chinese prison at the end of 2016. Since then, we have not heard a word from them. Along with them, you have imprisoned close to 5 million Uyghurs, innocent Muslims, at those terrible concentration camps. What have they done to deserve this? Answer is now China. Добрый день. Меня зовут Диора Имам. И я хочу донести всему миру, что моего дядю Ермамет и мои кузин Абу Бекри, Юсуфджан, что их в конце 16 года забрали китайские лагеря. И с тех пор мы о них ничего не слышали и не знаем. И вместе с ними 5 миллионов моего народа, уйгуров, ты закрыл в тюрьмах, лагерях. В чем их не вина? Ответь нам, китайский фашист. Bonjour, je m'appelle Diora Imam. Je veux informer au monde entier que mon oncle Yermamet, mes 2 cousins Abu Bekri, Yusufjan et son père Ismail Qaraji ont été amenés à la prison chinoise à la fin 2016. Depuis lors, nous n'avons pas attendu parler d'eux. Avec eux, vous avez emprisonné près de 5 millions de Ouïghours, des musulmans innocents, dans ces terribles camps de concentration. Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Répondez-nous maintenant, Chine. The world's largest terrorist in this world is Xi Jinping. 世界上最大的恐怖分子 Xi Jinping.